le hei kumin sang ni som ni panga Christmas lo thleng tu le kum thar lo thleng tu in bua sai na le khotlang lai khochung kon chei kan han ti maya o kon bazar ko ina ken hemi veng lai an hai to hela hian benar oma alang chia lawa chuna langa chuna han ti hianin lai thi eng le bok thin silawa o ten kan hol ku langa ti hian kan khotlang VC te village council te huai hotin i chei ve reng te ngun ti a ti hian thil hau tak tak an ma chona ti hian an ti pui tling thokhata lomom hle a hei hi kan la riat ngai mang lo thil ni thing fal khotlan chuan ramchang kang khopuya aizol lung le ya chuanin an chei poisa tam tak sengin Christmas lo thleng tur in bua seina a phu ni ma chu zaina hian hei ala kim chang lo deuh hleka hei footpet tlang ti an trial ve ka o hei ti hian o hei hi helam omjia chu hei ka omna hi marlama topna ala niriama ro chuma bak hei tuna hian man ruwa an ngai tu le meka hemi chote po hi la chei vek tu ni khilai thim china hian banner lian tak mai sei tak antar nge nge VCP le atho puite alo mom hle ni amoi ka tia he zaina kan chuk ngata huna a chak deu tang hen atha kan la ma se phedeu hle ka amuna ka kal ta ti hian kan la ani kan sei to ang mani khan zinga kala alai ta eng that lo maya heng ni khua ate hian tam tak hing ngai dalen ang lowa tam takin avai rong avai zia vai ti dan vai pathian biak na ten tia kai man mal ngai dan chal tu lo mai Christmas a hian poisa neila hei ai ro puin kan thing fal khua hi ti moila cheila a Christmas lo thleng tur hrim in bua sai nan lo mom ka tia ro pui ka tia amoi em mai ni hian azat ve po kalakal lo dewa khu lai video han chana pher le ulaka tuna hian kan VC secretary thoklai nen kan kala kan huwa hian min lo zuya amoi em awangin biakin program kan man zo nuwa kan suka amuna nge tha kala lai the moi em he atlanga hian thanglam site ania eta hian asanga den an zama eng o te hian an zama chuan an hnuaya ten an zam chuak le hi mi kan kal to na ti hian an zam chuak veka chuan alaya hian welcome gate ang type deuh lekin akulin anti veka omje chuan final huna moi takin kan VC10 complete an tumani amai ro chu man ruwa hi atolu tuka kan reveka heng klere zong hi atolu tuka neta locha man sela chu kem chuan sep deuh ve ma na locha man big silawa net kal chung te lo reya tam tak I hei poisan seng to ti ariata tha le zang po an seng to kan riat lo lai zan re tak taka le chuna te po atlang tok big takin an mani village council te impact na tha le zang an chua tam hle to tin hemi kon cheina hian mimal le kalau riat dani pol tinge mimal big takin mimal ten donation e kon cheina hian kalau trang veng kalau tel veng ti in tamlua remlua tamlua omlovin an pelu de ureng ni in ka ria lom hle in ka ria heng thil tha ti na chang ril ru kan pu kan nei te hi alom hle ni kan VC te kat seile thinang kumin kan village council te an ti lom hle heng te hi kan la riat ngai lo ni mo em heng te hi hei light starlight hey RC eng
in en chokang si khani kan lamai menga bula hian an mo sia hi heituna ka din na tak hi chu alai tak borvel na pubiak zama te in hun lui borvel khani re rui to me hai lai thi an ma ni om na nga ya moi takin an en na an lo chua kumin sang ni som ni panga Christmas lo thleng tur an lo advance ni lai tin an lo urlo ka ni hi ro pui hle mai khu lai khon khu lai top na khu bazar ton tir khani a o he a kha to khen ti hian gate ang hian an ti kuala o he ti hian an ti kual zela highlight rang cheng ing zat nge ni puisa hi an sen tong o apoilo ang zat po seng sela alom rim hi star in en chok hey ate alian in en chok khani atop ka thleng lo mayang alom ema amoi ema zalna hian thala turin video turin a hranin ka chuk le ani kalome